these old people are so traumatized, they can't remember. How would you characterize the dimensions of this refugee crisis of the Krajina Serbs? How important an event historically is that? U dugoj istoriji Srba, kako bi se definisalo ovu krizu koja je sad stvorena ovim ogromnim brojem izbjeglica iz Krajine? Već počinjemo sa intervjuom. We already began with this interview. If we could just have his thoughts for the camera briefly, because we were not rolling the camera. Počnete malo za kameru. Srpski narod je vekovima živeo na prostorima sa kojih je proteran. Serbian people for centuries lived in this area and from which they've been expelled right now. Na prostoru Republike Srpske Krajine su veoma stari manastiri Srpske pravoslavne crkve. Neki su stariji od 1000 godina. I na prostoru Dalmacije, Like, Banije i Korduna srpski narod je najstariji narod koji je tu naseljen i nastanjen. In Lika, Banja and Kordun and Dalmatia, Serbian people are the oldest population which populated that area. I zato imaju odgovarajući istorijski i naučni dokazi. For that, what I'm saying right now, there are evidences proved by history and Egzodus srpskog naroda sa njegovih vekovnih ognjišta je možda jedna od najvećih tragedija srpskog naroda u celini. Exodus of Serbian people from their originated land is the biggest tragedy in Serbian history so far. Možda se može meriti sa tragedijom srpskog naroda 1915. godine kad je njegova vojska morala da napusti Srbiju. It may be compared to maybe with the exodus of Serbian people in 1915. Ali se uz pomoć savezničkih armija nakon 4 godine krvavog rata vratila na svoja ognjišta. But at that time, in 1950, after First World War, with the help from our allies, we survived and remained in our ground. Ova tragedija je veća radi toga što se dešava, nažalost, krajem 20. veka. This tragedy is even bigger because it took place in the end of the 20th century. Nažalost, dešava se ne pred očima međunarodne zajednice i svjetske javnosti jer smo zbog blokade i satanizacije izolovani bili, tako da nismo našu tragediju i naše patnje ni u ovome ratu, pa ni ovaj ogromni egzodus mogli da prikažemo svetu. Ne radi toga da nas sažaljeva, već da istinu vidi. And to make it even worse, this tragedy is taking place out of sight from the world community, because due to all this sanction or due to all this embargo, nobody is coming here, nobody can come here to see tragedy of these people, just to see by your own eyes. Why were the general's forces not able to go to the aid of the Krajina Serbs and prevent this tragedy? Which forces? The army. Why was the Bosnian Serb army unable to prevent the Croatian operation? Zašto armija bosanskih Srba nije otišla u Krajinu da pomogne i da spriječi tragediju oko srpskog naroda? Mi smo pomogli koliko smo objektivno bili u situaciji u datom trenutku. We helped as much as we could in a particular moment. Moram da budem iskren i da saopštim da je Hrvatska od početka rata u bivšoj Bosni i Hercegovini prisutna sa svojim oružanim formacijama. To be honest, I have to tell that Croatian army is on former Bosnia since the beginning of this war, a regular Croatian army. Nije poštovano embargo, naprotiv deo zemalja međunarodne zajednice. Embargo wasn't respected at all. Sve su uložili da strahovito naoružaju hrvatsko-muslimanske snage. And some countries did their best to bring as much as they could. A dolazili su i visoki stručnjaci iz pojedinih zemalja koji su direktno učestvovali u opremanju njihove vojske, treniranju njihove vojske, pa i planiranju i izvođenju operacija. Not only that, but apart of that, some experts used to come from another countries and help them not only to arm themselves, but to train them and to practice them as much as they could. Nažalost, zbog loše slike koja je pomoću pojedinih medija stvorena o Srbima i srpskom narodu u celini, unfortunately, due to bad picture which was made from some medias about Serbian people, obezbeđen je neravnopravan tretman i pristrasnost dela međunarodne zajednice i svrstavanje
na hrvatsko-muslimansku stranu koji su počeli ovaj krvavi rat na prostorima bivše Jugoslavije. International community itself didn't have the same approach to Serbian people, to Serbian community, as they have with Muslim and Croats. Kako je pred očima međunarodne zajednice i pred svjetskom javnošću grubo narušena povelja Ujedinjenih nacija i srušena bez ikakvog razloga jedna zemlja koja je bila suosnivač i društva naroda i jedna od osnivača Ujedinjenih nacija. Since you know that in front of our international community, it was a violation from Security Council rule, and one country which existed right now doesn't exist anymore due to this policy. How likely is it that the Krajina will ever be retaken? What plans does he have to try to get the Krajina back? Koliko je vjerovatno da će Krajina jednom da bude vraćena? Imate li neki plan o vraćanju Krajine? Ja bih samo dozvolio da odgovorim do kraja na ovo prvo pitanje. Please let me answer first question. A odgovorit ću Till vam the i na end, and then I sljedeće. will answer this question. Tako je isto i iz centara moći koji su rukovodili celom krizom ili i dalje rukovode o rasturanju bivše Jugoslavije, satanizovan srpski narod. The same way they did that from the centers of power, Serbian people were demonized and satanized. I omogućeno onim snagama koje su nasilnom secesijom se izdvojili iz bivše Jugoslavije. And those forces and those countries who disrupted this former Yugoslavia and make their way out. I te snage su sve do danas podržavane ne samo medijski, nažalost, Until today, all those forces who did that podržavane were su supported not only from the politički, media, diplomatski, but ekonomski, diplomatic way, economic way, pa nažalost i vojnički. and unfortunately military way. I ne trebam ništa da vam govorim da je prema nama i primjenjivana ne samo pretnja, ultimatumi, već i gruba sila. And no need to mention, you know that not only that we were a threat, but military force were used against us as well. Nažalost, NATO pakta i naročito što nas boli od strane nekih zemalja koje su tradicionalno bile srpski saveznici onda kad su se dešavale kataklizme na svijetu u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Not only by NATO pact, by from some countries which is especially painful for us, who used to be our friends, our allies in a very terrible time during First and Second World War. U vezi sa vašim drugim pitanjem, Concerning your second question, mi Srbi ne možemo se nikada odreći naše zemlje, jer je naša zemlja naša svetinja. we will never give up our country, because our country and our ground for us is everything. Ta zemlja je vekovima natapana srpskom krvlju. That ground was in blood for centuries. A Serbian srpski blood. narod u Republici Srpskoj krajini je preživio i Tursku i Austro-Ugarsku imperiju na svojim ognjištima. Serbian people in their own houses survived the Turkish Empire and Austria Empire as well. Znači, ni te imperije, makako su istorijski opisane kao okrutne, nisu proterivale srpski narod sa tih prostora, kao što je to sada učinila fašističko-ustaška armada Franje Tuđmana i njegovih sponzora, nažalost, iz nekih zemalja međunarodne zajednice koje su imale prljave ruke u čitavom tom poslu. And no matter how bad was behavior from those empires, how harsh was treatment for Serbian people, this is first time that Serbian people were expelled from their territory in this Ustaša and fascist regime of Croats. He's talked about the strength of the Croatian army now, though. How can he retake the Krajina? What is his plan? Uzimajući u obzir snagu Hrvatske armije, kako namjeravate da povratite Krajinu? Što je vaš plan? Hrvatska armija bez pomoći svojih sponzora iz dela zemalja germanskog bloka na čelu sa Njemačkom Croatian army without help from their sponsors, niti je including predstavljala, niti predstavlja, niti će predstavljati ikakvu vojnu snagu.
is not any military force. It's never been, it is not now, and it will never be. Oni su se samo uz pomoć međunarodne mafije i kriminalaca Just thanks to international mafia and crimes, naoružali ogromnom količinom oružja i municije iz skladišta bivše armije Sovjetskog saveza na prostorima istočne Njemačke i nekih zemalja Varšavskog ugovora. they armed by a very big quantity of the weapon, especially from the warehouses of countries which belong to Eastern Bloc, especially Eastern Germany. I ja bih želio, ako je to moguće, preko vaših ekrana da upozorim međunarodnu zajednicu na vrlo opasan put kojim su krenule te snage. And I would like for you, if it is possible, to warn international community about this dangerous way which was taken by international community. Jer ja sam potpuno ubeđen da na ovome prostoru ni jednom od sukobljenih naroda ne treba ni oružje ni municija. Since I'm fully convinced that no any warring party in this area needs any armament or weapon or ammunition. Siguran sam da deli mišljenje svih sukobljenih strana da na ovaj prostor, na ovom prostoru ne trebamo da se tučemo zbog tuđih interesa. And I'm sure that I share opinion from all sides that in this area we don't need to have conflict due to the interest of somebody else Niti zbog interesa svjetskih centara moći. or due to interest of world centers of power. Na ovaj prostor treba uputiti ljude zdravog razuma koji mogu da doprinesu da se uspostavi mir, In this area we need people with common sense who can contribute establishment of the peace, da se prekine rat to stop the war i da se vratimo normalnom životu, and to go back to normal life, izgradnji porušenih sela i gradova, rebuilding of the destroyed villages and cities, jer je Balkan takvo strategijsko područje Europe because i Balkan svijeta is such a big strategic point for Europe and world. i svaki ratni i vihorčić, a kamoli orkan, nosi opasnost ne samo za narode koji nastanjuju Balkan, već i šire. To je pokazala dugovekovna istorija planete i posebno istorija naroda koji su nastanjivali ili nastanjuju Balkan. In every war, breeze, not only war wind, brings very, very big dangers for all people, and it was proved by history. He will Sure, try. so He will far. try to retake the Krajina militarily. Are plans underway already to retake the Krajina? Da li to znači da ćete vi pokušati da zauzmete ponovo Krajinu vojno i da li je plan već u toku da se to uradi? Ako bi bili neki planovi u pitanju, onda mi ne bi mogli zauzimati ono što je naše, mogli bi ga samo oslobađati. If there is any plan at all, we couldn't take something which already belongs to us. We can only retake it and get it free. Ja bi, pošto se mi prvi put srećemo, ja nisam znao da vi postojite kao živo biće do sad na planeti. To je moja manjkavost. Since we met each other first time, I didn't know so far that you exist at all on this planet. Zabolio vas da vi istražite da li srpski narod ili ja kao komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske imam i jednoga vojnika i jednu jedinicu na prostoru bilo čije zemlje ili bilo koga tuđeg naroda. And I would appreciate if you can make some inquiry whether I, as a Commander-in-Chief of the Republic of Srpska Army, do I have any soldier or any officer in any other country in the world? Ja ću vam odgovoriti, to nemamo, I will answer you, we don't. jer moj narod nikad nije bio osvajački narod. Because my people never went somewhere to take something. Srbi nikad, pa ni u ovome ratu, nisu osvajali tuđe teritorije. Serbian people never, neither in this war or somewhere before. Srpski narod nije počeo ni ovaj rat. We didn't begin this war as well. Srpski narod nikome ni u ovome ratu nije objavio rat. We didn't declare war to nobody. Naprotiv, srpskom narodu je objavljen ovaj rat od strane Hrvatsko-muslimanske koalicije još 1991. i 1992. godine. And you should know that Serbian people were declared war by Croat and Muslim side in 1991. A mi smo tek nazad nekolike sedmice proglasili ratno stanje da bi se odbranili And just a few weeks back we declared war state just to defend hrvatsko-muslimanskih ourselves, snaga i njihovih sponzora iz sveta. just to
defend ourselves from Muslim and Croat forces and DAF i sveta. just to defend ourselves from Muslim and Croat forces and DAF sponsors from the war. Koji su na ovaj prostor doveli plaćene ubice od Irana pa do nekih zapadnih zemalja. And who brought to this area some killers from Iran and some another Islamic countries. Ja bi samo još jednu rečenicu dozvolite da vam kažem, da vas obavestim. Jednom sam prilikom rekao, nad našim narodom do sada je isprobano sve oružje koje je proizvedeno na planeti, izuzev podmorničkog i nuklearnog. Let me just tell you something. So far, all weaponry in the world were used against these people. I ne znam da li The ćete only vi, weaponry which wasn't used, it is nuclear weapon and submarine weapon. ne znam da li ćete vi kao novinar CNN-a smjeti objaviti moju ovu rečenicu koju ću vam sad reći. A ja bih je rekao u interesu mira. I'm not sure that you as a journalist of CNN will be able and will dare to announce this sentence that I'm going to say this right now, but it is in the for the sake of peace. Lično sam bio prisutan kad su nas bombardovali avioni F-16. I was personally there when we were attacked by fighters F-16 I neki njima slični. and some aircraft similar to them. I u tome momentu nas nije bolelo toliko što su nam deca od njih ginula. And in that moment we didn't feel such a pain because some our children died due to this attack. Već je nas bolela nerazumna odluka potomaka onih predaka iz Amerike koji su rame uz rame u Prvom i Drugom svjetskom ratu sa našim očevima i dedovima u istom rovu umirali i protiv istog zla se borili. We felt bigger pain because of decision from those people who are ancestors from those people who participated this war from America, Second World War, and who used to fight with us together against common enemy. Tada su potomci ovih koje oni sad podržavaju bili u suprotnim rovovima zajedno sa austro-ugarskim hordama ili Hitlerovim. At that time, ancestors from these people that you are supporting right now used to be against your side. Nažalost, eto i to je jedna od zabluda i sveta Unfortunately, it is just i od tragičnih istina ovoga teškog i sumornog rata and some tragical point from u koga this su harsh mnogi war umišali prste. In the midst of in this, which one a lot of people are participating. in the They are midst of in this, terrible refugee crisis and everything that's happened to the Krajina Serbs in the past week, at the same time there's been a lot of talk coming out of Washington about Srebrenica and what happened there. Surveillance photos alleging to show mass graves of Muslim men. U isto There are vrijeme, thousands of Muslim men missing by all accounts. Are there mass graves outside of Srebrenica? What happened to the thousands of Muslim men and boys who are missing there? u isto vrijeme, dok se govori o izbjegličkoj krizi Srba iz Krajine, američki mediji posebno govore i o navodno masovnim grobnicama u Srebrenici, muslimanski, i o ogromnom broju ljudi koji nedostaju u Srebrenici, kojih nema nigdje. Ti masovne grobnice su fotografisani iz vazduha, pa vas pita da li je to tačno, šta je sa tim ljudima? Ja vas mogu obavestiti da je o Srebrenici i o Žepi potpisan sporazum aprila i maja 1993. godine gdje su one definisane i jasno omeđene kao zaštićene zone u kojima ne može biti niko naoružan sem pripadnika Ujedinjenih nacija. I can inform you now that about Srebrenica i Žepa was made an agreement, and according to that agreement, no weapon or no soldiers were allowed to be in Srebrenica at all. Mi smo iz Republike Srpske pružili svu moguću pomoć i snagama Ujedinjenih nacija i civilnom muslimanskom stanovništvu koje se normalno snabdevalo u Srebrenici, Žepi, Goraždu, Sarajevu, Bihaću. Republic of Srpska
had all skoro necessary help for 3 all godine. those people in those enclaves for the last 3 years in Srebrenica, Žepa, Goražde, Bihać. Umjesto da snage Ujedinjenih nacija razoružaju muslimanske formacije kako su preuzele obavezu po sporazumu Instead koji of, smo potpisali ja i general Morion, according to agreement which was signed by General Mladic and General Morion, they were supposed to disarm all those people in those enclaves. oni su And te instead of that, zaštićene zone pretvorili u terorističke, fundamentalističke baze iz kojih su vršili napade prema našim selima i gradovima. they made those zones as terrorist and fundamentalist centers from which they used to attack our cities and our people. Muslimani iz Srebrenice i Žepe su u širem reonu ta dva mesta popalili više od 200 srpskih sela i u više sela masovno pobili narod, izmasakrirali svo srpsko stanovništvo. In the region of those two zones, Srebrenica and Žepa, Muslim used to kill a lot of people, Serbian people, and they destroyed more than 200 villages. Mi smo u više kontakata i sa drugom stranom i posebno sa nadležnim komandama UNPROFOR-a i odgovarajućim institucijama međunarodne zajednice, bilo na nivou vlade ili predsjedništva Republike ili na nivou glavnog štaba, upozoravali da se mora obezbediti razoružanje muslimanskih formacija i da zona bude potpuno demilitarizovana, što nije učinjeno. We had a lot of meetings, a lot of contacts, not only with the Muslim government, we have with the UNPROFOR, on the government level or on military level, and we asked them, we warned them that they have to disarm those enclaves, but it was never done. What happened to the Muslim men and boys who are missing? Šta se desilo sa muslimanskim Samo dozvolite da vam objasnim malo šire. Ja cenim vašu novinarsku radoznalost, We appreciate your journalist, ali bih želio da saslušate celu genezu da bi mogli imati jasnu sliku. we appreciate your curiosity, but you should listen all Jer this story until the end. usmerena pitanja i iseckani odgovori mogu imati krivu sliku. Mediji, naročito televizija, može da se zloupotrebi, što je u ovome ratu učinjeno bezbroj puta na našu štetu. Because all these direct questions that cut off answers can be manipulated by media, which happened several times, a lot of times actually in our job. Od 1993. pa do ove godine mi nismo preduzeli nijednu akciju prema Srebrenici i Žepi, iako smo pratili naoružavanje muslimana. From 1993 until now, we never made any action against Srebrenica and Žepa, no matter that we followed their koji su čak i helikopterima Mi-17 prebacivali oružje iz Irana i ubojna sredstva u te enklave. We used even helicopters Mi-17 to bring weaponry from Iran to those enclaves. Takav jedan helikopter smo prije 2-3 mjeseca oborili u reonu Žepe. One such helicopter was shot down in the region of Žepa several months ago. Ne bi se desilo u Srebrenici i Žepi to što se desilo, What happened in Srebrenica and Žepa would never happen da muslimani nisu preduzeli akciju iz Srebrenice i Žepe koja je bila u direktnoj funkciji njihove najavljene ofanzive za deblokadu i oslobađanje Sarajeva. if a Muslim from Srebrenica and Žepa didn't undertake action which was directly leading to their action and their plan to liberate Sarajevo. A oni su na enklavu Sarajevo napali i to je zaštićena zona, mada nije definisana nikakvim sporazumom dviju strana. And no matter that Sarajevo zone is not defined as such a zone by any agreement of these sides, it is still that kind of zone. I to su napali težišno iz zone isključenja sa planina Igmane i Bjelašnice, sa kojoj su se povukle snage Vojske Republike Srpske 1993. godine i koje su sa poverenjem predate snagama mira sa namjerom da u njih ne ulaze ni naše ni muslimanske snage, što su muslimani zloupotrebili. And Sarajevo was mainly attacked from inside of this exclusion zone from a mountain Igman,
which was ours, but which was overtaken and then given to the UNPROFOR forces, and which was abused afterwards by Muslims. Svetski mediji, pa i vaša cijenjena kuća je pratila muslimansku ofanzivu u Sarajevu World media, i prema Sarajevu. world media followed this Muslim offensive in Sarajevo, I koliko znam, niste zauzeli energičan stav, niti se odsudili njihove ofanzive iz zone isključenja, niti ka zaštićenoj zoni Sarajevo. as far as I know, you didn't have any energetic stand against Muslim and their behavior and their attacks from exclusion zone of Sarajevo. With respect, though, why can't he answer the question about Srebrenica with respect to the general? But why can't the world wants to know whether these mass graves exist? There are surveillance photos, and what happened to these men and boys? Sa punim poštovanjem prema vama, insistira da mu se odgovori na pitanje Okay. o Srebrenici i žepi. Jeste, ali ja sa masovnim još grobnicama. većim poštovanjem prema njemu insistiram da on bude strpljiv i da me sasluša, da mu ja kažem, jer ja govorim istinu i onako kako je bilo, a to su činjenice koje ne može opovrgnuti na nauka, jer ovo što sam ja govorim, što ću vam reći, sve je snimila kamera. Tako da ćete jednoga dana i vi i svijet biti pravilno informisani. With full respect to you, I insist if you can be just a little patient and hear this what I'm telling, because what I'm telling is just true with full evidences which can be, everything can be proved. U jeku najvećih i najžešćih bitaka oko Sarajeva, muslimani iz Srebrenice i Žepe su 26. i 27. juna uoči velikog srpskog praznika Vidovdana izvršili terorističke ispade širih razmjera iz Srebrenice i Žepe na našu teritoriju. During this offensive at Sarajevo, Muslims from Srebrenica i Žepa on the 26th and 27th of June, on the eve of very important holiday for Serbian people, Vidovdan, they made attack on our territory. Upali su u selo Višnjicu, I have to change my okay. Graničnu moć imaju i kao mediji veliku moć i onda je dobro da što više toga saznaju. He said that you are unlimited power, as a media you are unlimited power as well, very powerful, and it's better for you to... I koliko vidim find ovaj out as gospodin je much as jako possible. strpljiv That's true. koji snima, vrlo je simpatičan momak. And this sympathetic guy, this guy who is recording this is very patient and he's just doing his job. Well, we'll talk to the general all day if he'll give us the time. On So kaže please da bi razgovarao samo čitav dan kad ima Okay. vremena. Neću ja imati vremena za čitav dan, ali nadam se da će nekad biti prilike da razgovaramo i u drugim okolnostima, i srećnim i u mirnim vremenima. Right now, General will not have all day for you, but he just hoped that in a future time, in some normal time, he will have. Ako je spremna tehnika, ako dama da komandu, mi možemo produžiti. If Stao sam kod sela Višnjice. If there is order from this lady to start, we can continue. Okay. Thank you. Možete početi. Oni su u selu Višnjici i selu Banje Lučici masakrirali sve što su uhvatili živo. In villages Višnjica and Banja Lučica, they killed everything that they I ubili could, su nam nekoliko vojnika. and they killed several soldiers as well. Na takav njihov napad mi smo odgovorili kontraofanzivom na tome prostoru That attack was answered by our counter-offensive, i maksimalno vodeći računa da ne dođe do civilnih žrtava, taking full care not to have civilian casualties, niti da bude neko povređen od pripadnika UNPROFOR-a, and not to have anybody from UNPROFOR injured. i pored toga što je avijacija NATO pakta bez ikakvog razloga dejstvovala protiv nas čak i po civilnim ciljevima srpskim u reonu i Srebrenice i Žepe, No matter that NATO aircrafts did action against us in Srebrenica and Žepa region, uspešno smo završili tu operaciju prema Srebrenici i Žepi we successfully completed that operation with Srebrenica and Žepa, i uz pomoć snaga holandskog bataljona, and together with the Dutch battalion forces prisutnih predstavnika međunarodne zajednice u Srebrenici and
representative of international community who were there as well. I uz prisustvo snaga UNPROFOR-a iz nekoliko zemalja u In the presence of UNPROFOR forces from several countries. In the te presence ličnim of, Red angažovanjem Cross, UNHCR, i mojim i generala Smitha i generala Nikolaya, and doing all from our side, by my side, by General Smith and General Nikolai. omogućili smo da se svo civilno stanovništvo koje je došlo tamo gdje je po sporazumu bilo dogovoreno za Srebrenicu u Potočare, a za Žepu na check point broj 2 na Vekšanici, We enabled all civilian people to go there where agreement said to go. It is Potočari. bez ičije Srebrenica prisile, and a na po njihov Žepu zahtev Vekšanica. evakuiše tamo gdje oni hoće. I evakuisali smo ih u reon Kladnja. And without being forced from anybody, we just fulfilled their wish to evacuate them where they wanted to go. It was Kladanj. Svi vojno sposobni koji su došli na mjesta gdje su se okupljali civilno stanovništvo i oni koji su predali oružje su evidentirani. All people in military age who came to those collection points where armament was collected were registered. Tražili smo odmah preko Međunarodnog Crvenog krsta i UNPROFOR-a posredovanja da se zamene za naše civile koje oni drže još od 92. pre rata iz Takčina. Through Red Cross and UNPROFOR, we asked for those people to be replaced by our civilians. Za naš ogroman broj civilnog stanovništva koje su oni pokupili tokom rata sa teritorije koje kontrolišu iz gradova Tuzle, Zenice, Mostara, Zagreba i tako dalje. An exchange for a lot of civilian people, sub-civilian people who were taken from several cities from Bosnia, I za naše vojnike koje su oni i oficire zarobili u toku rata. and for our soldiers and officers who were taken by them during this war. Oni nažalost nisu pozitivno odgovorili na taj naš gest dobre volje Unfortunately, the answer was negative, i mi očekujemo da će uz pomoć međunarodne zajednice da se izvrši na njih pritisak i da se razmene po principu čovjek za čovjeka ili po principu svi za sve, već kako se dogovore međudržavne komisije. and we hope that with the help of international community, that we will be able, of course, with some pressure against them, by international community, of course, pressure, to do that and to exchange them one for one or any model we find convenient. Deo muške populacije iz Srebrenice koja je počinila zločine nad srpskim narodom, verovatno iz straha, Part of male population zbog from zločina Srebrenica koje su who počinili, made certain crimes against Serbian people, probably from fear, a verovatno ubeđeni da će im pomoći muslimanske snage iz reona Tuzle koje su atakovale njima u susret, and because they were probably convinced that some forces will help them to get out, especially from Tuzla, because they were attacking from the other direction. računajući verovatno i da su dovoljno jaki da mogu otvoriti put And ka Tuzli, probably thinking that they are strong enough to be able to open the road to Tuzla. danima su se probijale ka Tuzli, ka Kladnju, a neki i ka Srbiji. For days they were trying to find their way to Tuzla, to Kladanj, and some of them went to Serbia. Tamo su vođene ogorčene borbe uz obostrano velike gubitke i s jedne i s druge strane. A lot of fighting took place there with a lot of casualties on both sides. Deo njih je se i probio, što je naglašavala njihova televizija, a i njihov komandant Rasim Delić je rekao da će vrlo brzo ponovo postrojiti 28. ili 38. koja beše? 28. diviziju iz Srebrenice. Oni su, zamislite, u zaštićenoj zoni formirali čitavu diviziju terorista. And some of them managed to go through, and as maybe you know that their commander, Rasim Delić, said that very, very soon he will have his 28 division ready to go back. And you know, it means that in Srebrenica, in this demilitarized zone, they established one division. Ja razumem vas kao novinara, što se u ime Amerike i američke javnosti interesujete, I understand you as a journalist that on behalf of America and American people, you are interested in it. ali ne mogu da razumem kako to Amerika ne postavlja pitanje, niti američki novinari, kako je moguće da se u zaštićenoj zoni koju međunarodna zajednica svojim snagama štiti i garantuje da neće biti prisustva nikakvih oružanih snaga,
može formirati fundamentalističko islamska divizija They simply naoružana oružjem iz Irana. They simply cannot understand why you and your people and America doesn't ask question how is that possible that inside one demilitarization zone was formed one division fully armed and existing was armed by Iran and other Islamic I countries. skoro sam pitao jednog vašeg kolegu Petera iz CNN-a, šta radi Amerika ako otkrije na svome tlu jednog teroristu? Recently I asked your colleague Peter Arnett from CNN what is America doing if they find out that on their ground there is certain terrorist. A on mi je odgovorio, pa mi nastojimo da ga uvatimo. And he answered, we are trying to catch him. Na moje pitanje, ako on pruža reći njegov odgovor, molim vi da odgovorite. Šta ste uradili prema onome koji je s puškom, sa onim ćorcima pucao na Belu kuću? And then I will Da li ask ste you ga something- priveli sudu? I will ask you something that I asked him, but I will not tell you his answer. I need your answer first. What you did with that guy who opened fire at the White House with false bullets? Gospodine, šta je bilo sa tim čovjekom? What happened to that guy? Did you bring him? We To put the him in, court. we put him in jail, and I imagine he'll be in jail for a very long time. So On my je- question is, On je u zatvoru i on misli da će da ostane u zatvoru. No, nije tačno, ubili ste ga pred kamerama na ulici. No, it's not true. You killed him in front of cameras on the street. Vi se interesujete šta je sa divizijom terorista iz Srebrenice, You are interested in one division of terrorists in Srebrenica, a ja se interesujem šta je sa jednim teroristom koji je napravio suludu akciju da puca u blizini Bele kuće. I just asking about one stupid terrorist who made that stupid action. Vi ste velika firing bullets zemlja. in front of White House. Velika ste televizijska kuća, We're a very big country. and sluša vas very big, ceo TV svet. center. You have Postavljate millions velika of pitanja all world. You're asking big questions. i molim vas, govorite ljudima istinu. And please tell your people the truth. Šta bi vi da se u Los Angelesu ili u nekom malom gradu formirala divizija Or in some od small city, 10-12 naoružanih iz Irana? there was some division formed. Bili došli da mene intervjuišete ili bi bili prisutni u Los 50,000 Angelesu? people which were armed by Iran. So is the general- What would you do to come to interview me, or you would do something else? the world wants to know what happened in Srebrenica. Can he simply tell us, is he saying that the Muslims who have disappeared were fighting the Serbs and were killed in combat? Are they being held prisoner and could be released in an exchange of some kind? We just want to know. On The stvarno world volio wants to know. ponovo da zna šta se desilo sa ljudima u Srebrenici. Da li su oni poginuli u borbama ili se drže negdje kao zarobljenici ili je nešto treće. Ja mislim da se najveći deo njih probio na teritoriju koju kontrolišu muslimani, The most of them found their way out, u čemu je na kraju krajeva i u njihovoj skupštini podnio izveštaj Rasim Delić. and you know that it was reported in their assembly by their commander-in-chief Rasim Delić. I najavljuje da će veoma brzo postrojiti Srebreničku diviziju. It is obvious because he said that very soon he will have his Srebrenica division. Jedan mali deo se predao i oni koji su se predali, oni su pod našom kontrolom i prijavljeni su ili će biti prijavljeni Small Međunarodnom part crvenom of krstu. them surrender and they are under our control and they are recorded, A jedan deo je i poginuo, they are i registered, naših i njihovih. and some of them were killed, not only them, but our people as well. I vi možete pitati pripadnike međunarodnih organizacija koji su bili prisutni u Žepi, And you can ask mi members smo of njihove international organizations poginule who were there, that we there, sahranjivali u njihova muslimanska groblja na tom prostoru. that all Muslims who were killed there be buried in Muslim graves in that area. Mi se There ni- were no executions and there are no mass graves. Znači nema masovnih grobnica i nije bilo smrknuća. samo što je poginulo u borbi, Only what was killed during combat, to je iz higijenskih razloga moralo da se skloni na odgovarajuća mesta i da se sahrani dok ne bude razmenjeni posmrtni ostaci. Sa drugom stranom, due to hygienic point of view, they had to be buried in certain places until
let's say, sometimes come to big changes. So possibly that's what these surveillance photos are seeing. Znači, Rays that postoji has to be moguće da su provided to for vidjeli, hygienic da purposes. su to vidjeli avioni, da su to te masovne grobnice. Prvo, vaše priče o avionima i vaše priče američke o tome da znate šta je u vasioni, u vazduhu, čovjeku u glavi i u zemlji i na zemlji su netačne. First, all your stories about your American actually stories, that you know everything what's going under the ground, on the ground, in the space, are not true. I ja ne bih želio da na provokativna pitanja dajem nikakve odgovore ni da podgrejavam svjetsku javnost oko nekih minornih pitanja, jer u ovome trenutku mnogo ima značajnijih pitanja od Srebrenice i Žepe ili od muslimanskih terorista i njihove sudbine, jel? And I don't think that for this provocative question I should give an answer, because right now there are much more priority question apart of this. What are the general's plans for Gorazda and for Sarajevo? Što je vaš plan za Goražde i Sarajevo? Ja računam da ste vi novinar, da niste oficir. I think that you are journalist, you are not officer. Ako ste novinar, onda postavljate iz iskustva pitanja. Ako ste oficir, onda iz neznanja. Jer ja valjda ne očekujete da moje planove otkrivam pred kamerama CNN-a. If you are journalist, probably you are asking this question due to your unexperience. If you are officer, probably you don't know what you are asking, because we just hope that you don't expect that our plans we will just reveal in front of CNN camera. To su sporedna pitanja, možda vjerovatno ka putu onome globalnom. Ja očekujem da postavljate pitanja o miru, o prekidu rata. They're just side questions about something global. We expect you to ask some question about peace. Ali ne bih želio da vam ostanem dužan ni na ovakvo pitanje. But however, I will Goražde je jasno definisano. Goražde is clearly defined. Tamo je krug prečnika 3 km, The circle with a radius of 3 koji je kilometers, demilitarizovan. which is demilitarized. Muslimani, nažalost, se nisu poštovali, pa van toga kruga drže još jednu diviziju mudžahedinsku. Unfortunately, Muslims are not respecting that circle, and they have another division out of that circle. I oni ne mogu uživati zaštitu međunarodnih mirovnih snaga, jer mirovne snage nisu da čuvaju naoružane islamsko-fundamentalističke divizije, već da čuvaju mir. And they cannot count on protection from international forces, because international forces are here not to take care of armed Muslims, but to take care of peace. I oni koji su garantovali bezbednost sa nivoa Saveta bezbednosti And all i those Ujedinjenih nacija, who guaranteed security from the Security Council level and the United Nations, oni moraju obezbediti da se te snage razoružaju i da tamo zavlada mir i za srpski i za muslimanski narod. they have to make sure to disarm all those forces and to have peace for Muslims and Serbs as well. I da se omogući normalna korišćenje komunikacije dolnom reke Drine, jer ona je strategijskog značaja za srpski narod. And to enable normal communication on the valley of Drina River, because it is strategic point of view. A slično je tako i sa Sarajevom. And similar situation is with Sarajevo as well. Ja mislim i jedno i drugo, kao i brojna druga pitanja na ovom prostoru, Both Sarajevo and Gorazde and a lot of trebaju se rešavati za pregovaračkim stolom, političkim i diplomatskim sredstvima, razumnim glavama i glavama koje znaju šta hoće i šta je logično da se napravi, šta je pravedno. Jednakim pristupom na osnovu međunarodnog prava i relevantnih povelja Ujedinjenih nacija, a ne da se rešavaju oružjem i njegovim gomilanjem na ovim prostorima. Možda vi u Americi mislite da je gomilanje oružja ovde ili trenaža vaših momaka u bombarderima F-16 i 18 velika bezbednost Amerike. Jer je to daleko preko jedne ili druge bare. Maybe you think that making piles of armament in here, in America you think that it is kind of training for your fighters F-16, F-80, because it is
too far from America and can Ali go ja like sam that. više sklon verovanju But I still think da je oružje tako strašan proizvod ljudskog uma that the weaponry is so bad invention from the people, a da je rat taka strašna pojava u čovečanstvu kroz vekove od that njegovog war is postojanja. something very bad for the people for centuries. Kad bi se ja pitao i jednu i drugu reč bi zabranio da se upotrebljava na jezicima svih naroda svijeta, If I must, I would forbid both these words, war and weaponry, to be used in any language all over the world. a ne bi se složio da se oružje proizvodi ni kao dečije igračke od plastike. And I wouldn't agree to have weaponry produced even as a plastic toys for I kids. možda će vam ovo biti čudno, ali se pridružujem onim generalima iz prošlosti i sadašnjosti It may be strange for you, but I still share opinion with those generals from the past and the present time koji su nažalost to razumeli na svojoj koži da i ja, kao i ja, who understood that on their own skin as I understand, da niko više ne želi mir od vojnika i generala. that nobody likes and wants peace more than soldier and general. Ovo vam ja ne govorim radi toga što je na nama isprobano oružje visoke tehnologije I'm not telling you iz this velikog broja zemalja svijeta. because of having that weaponry which was used against us I ne iz straha. from a lot of countries all the world. Ja and sam not- već 5. godinu u not ratu from fear. i sportskim žargonom rečeno u vrlo dobroj sam kondiciji. I've been in the war Za for vođenje last rata. 5 years and I'm still saying in the sport term I'm still very Mi nemamo drugog izlaza već da branimo svoj narod. we don't have another exit but just to defend our people. Ali bi moja poruka bila da celo čovečanstvo, ako to nije izvuklo pouku iz tragedije Vijetnama, But my message is that Bliskog all community, istoka, if they didn't learn anything rata from u Vietnam, Golfu, Middle War, Gulf War, rata u Čečeniji, Chechnya War, da izvuče pouku iz ovoga strašnog građanskog, verskog, regionalnog rata u kome su umešali prsti čak i velike neke sile, to find a conclusion from this war, which was in which some mighty power were involved as well, i da se rat prekine, to stop this war, da se sedne za pregovarački sto i mirnim putem razreše sporna pitanja. to sit over a negotiating table and find some common solution by peaceful way. How soon can this war end? Let's talk about peace. How soon can this war end? Razgovaramo o miru. And what Koliko will mislite it take? brzo da se ovaj rat može How soon završiti? can it end and what will it take? Ja nisam vračara i ne bavim se prognozama. I ne bi mogao određivati vremenske termine. I'm not somebody who can predict something like that and I cannot talk about Ovo bi pitanje trebalo postaviti u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i u velikim svetskim centrima moći, odakle je nažalost iz njih pojedinih i produkovan ovaj rat i njime se upravlja. this On se question- dozira sa većim i manjim intenzitetom, this question se should usložava. should be directed to United Nations and some centers of power all over the world where from this conflict is coming and it's been sponsored by. Po meni je moguće vrlo brzo In my rešenje opinion, i very quick zaustavljanje rata solution is possible and stopping this war is pod possible uslovom da se međunarodna zajednica under condition that international community na bazi nauke i On the dostignute basis of svesti i pameti and čovečanstva common sense of all people pošteno i neutralno stavi prema svim sukobljenim stranama na ovom prostoru. take some impartial approach to all warring sides in this area. Da prizna i srpskom narodu koji je vekovima državotvoran na ovim prostorima To give Serbian people who've been here for centuries ono što mu je oduzela nerazumnim odlukama i rezolucijama. what it was taken from us by irrational decisions. Oduzeli su nama državu koju smo hiljadama godina imali, a dali je nekima koji je nikad u istoriji nisu imali. They have taken states from us who used to have states and country for 1000 years and it was given to somebody who never had. Recimo Slovencima, Let's say Hrvatima, Slovenian,
ili sada ovo što ima pojedinih snaga iz Amerike koja želi da napravi islamsku zemlju na Balkanu preko Alije Izetbegovića. And this is what is being supported right now from Ja somebody from outside to give ne Alija mogu Izetbegović Islamic ni kao country čovjek in ni the kao heart of general Balkan. da poverujem da bi se Amerika odlučila da stvara mali Iran u Europi. As a man or as a general, I simply cannot imagine that America will decide to make small Iran in Europe. I da opere svoje lice sramote kojim nam je uvela blokadu, ne jednostruku već dvostruku, And to wash hands blokadu, ne jednostruku već dvostruku, and to wash hands by that way because they imposed blockade on us. i pored Not only one, but zvanično proklamovanog embarga na uvoz oružja na ove prostore, Hrvati i muslimani su se naoružali avionima, helikopterima, tenkovima, brodovima. and no matter that embargo is still valid, it's still on. I Croats and municije Muslims have a imaju lot of više nego weaponry. brze snage ove za intervenciju, možda su im neke i od njih pritekle u They have pomoć sada. ships, Jer do nazad helicopters, 20 dana nisu imali ništa. fighters, and now they are better armed than rapid reaction forces, and maybe even they help them out. A mi, zamislite, ne možemo da dobijemo gorivo da prevezemo 300.000 beskućnika iz Republike Srpske krajine do neke sigurnije poljane u Srbiji ili Republici Srpskoj. Unlike them, who can get everything, we simply cannot get the fuel just to help these 300,000 people. Ili ne možemo da This dobijemo some secure place. lekove za stare i iznemogle ili mleko u prahu za one bebe koje umiru po putu. Or we cannot get medicine for old and big people, or some milk powder for the children who are dying on the Kojim ja bi, recimo, da sam novinar kao vi, oprostite na sugestibilnom pitanju, If I was a journalist as you are, sorry for this suggestion, ali nisam ubeđen da vi to smijete pitati. Ja bi pitao s kojim pravom je uvedena blokada srpskome narodu. I would ask some question, no matter that I think that maybe you don't dare to ask. What was the right, what was the legal law to impose these sanctions and blockade against Serbian people? I da li je to pravno ispravno da srpski narod koji je vekovima ima državu sada nema priznatu državu od strane međunarodne Is it zajednice? legal in accordance to law that Serbian people who used to have state for centuries I skoro sam gledao malo CNN pa sam now they vidio denied that right? da prikazujete život nekih plemena iz Amazona And ili iz one Kalahari pustinje, one pigmeje, koji još plemenskim životom žive. recently I was watching CNN. I saw that you were showing in some people who are still living in tribes from Amazonia, from Calgary desert. A o nama Srbima se pričaju idiotske gluposti, o nekakvim masovnim silovanjima, o nekakvim satanizacijama koje nemaju nikakve veze sa istinom. On the other side, Serbs have been satanized. About them, you are talking some stories about some stupid, massive rapes or something like that. I dozvolite mi da vas obavestim, a ja mislim i da su to snimali vaši mediji, nađite te arhivske snimke iz And let me 93. godine. Let me tell you something, no matter that I think that those reports you still have Za vreme in rata your između files muslimana in i Hrvata 1993, during the war between Muslim and Croats, mi smo omogućili Hrvatima da logisticiraju i svoje stanovništvo i svoje snage preko naše teritorije. we enabled Croats to have logistic support not only for their forces but for their civilians. Prihvatili smo njihove žene, djecu, pa čak i vojnike i oficire sa oružjem i prebacili iz reona Žepča i Usore na teritoriju Herceg Bosne. Njih oko 30.000. We accepted their civilians, not only civilians but soldiers. We gave them our territory to use and we have Samo u taken jednom every danu smo im 30,000 prebacili people from 904 naoružana vojnika i oficira. So he wants peace. How does he feel being branded a war criminal? S obzirom da želite mir, kako se osjećate da ste etiketirani kao ratni zločinac? Sad ću odgovoriti i na to pitanje. Ja očekujem tako pitanje jer vi, svi koji dolazite iz tih zapadnih kuća, imate kliše u glavi i postavljate stalno ista pitanja.
I will answer that question. I expected that question because all of you who are coming from this Western media have some kind of cliche in your heads and you ask always the same No, but I question. don't Istina, want it to be istina I think his desire for peace is sincere. You can see it in him. Ja kažem, ja mislim da, How da je does vaša he feel želja in za that mirom, context to be called? Okay. mislim da je vaša za mirom istinita i s obzirom na Lijepo to, daj mi jednu cigaru. s obzirom na to bih Okay, volio da znam okay. kako se osjećate. Ja ću to... Takva meditacija. Ja vam vjerujem lično. Ok, ja ću vama da odgovorim. Odgovorit ću ja vama, dozvolite da nastavim. Vrlo intelektualno, inteligentno mi djelujete. I vi kao i neke kolege i koleginice vaše koje su mi postavile tako pitanje. I will answer because you look just so intelligent and I know that Ali verovatno ste uramljeni kao neka slika na zidu odgovarajućim političkim dimenzijama but probably you are just framed by some political ideology. ili nekim He's a uredničkim human željama. being too, as a soldier, as a human being, as a man who's fighting for his people. Samo to interesira Okay. He's been called a čovjeka warlord. koji Ok, bori za odgovorit ću vam svoje na to ljude. pitanje, ok. One second. Ok. One second. Morat ćemo ovu malu zdržati dobro organizator, pa ćemo doći do vašeg Just pitanja. continue and then I will come to your question again. Dok su vodili borbe oko Vareša, primili smo 25.000 njihovih žena i dece, While they are fighting around Varesh, we accepted 25,000 of their children and women. omogućili smo Hrvatima da svoje oružane formacije iz Reona, Kiseljaka i Viteza prebace u pomoć svome narodu We u enabled Vareš. Croats for their armed forces to bring them Omogućili smo from im Seljake Vareš da to show njihovi their people. vojnici i oficiri nakon poraza od muslimana kod Vareša napuste tu teritoriju i odu bezbedno sa oružjem u Reon Stoca gdje smo ih predali njima, iako su neki zločine činili prema našem narodu. U Reonu Bugojna i na planini Komar primili smo više od 10.000 njihovih vojnika i stanovnika koje smo preko Kupresa predali u Livno. In Bugojno and Komar region, we accepted more than 10,000 of their soldiers, and through another way, we used to bring them to Da bi their Hrvatska place. napala na taj isti Kupres samo nekoliko mjeseca kasnije. And just a few months later, Croatian attacked and Kupres. Kao i na The same Grahovo area i where they Glamoč were taken. The same happened with Glahovo and Gramoč. i Republiku Srpsku Krajinu preko koje smo im isporučili njihove ljude. And the Republic of Srpska Krajina, through which territory their people were taken safe. Sljedeće, u toku 1993. godine, During 1993, u periodu borbi oko Srebrenice i Žepe, during the fighting in Srebrenica i Žepa, i jedina smo vojska na svetu koja je tako postupila, we were only army in the world who behaved that way. omogućili smo da muslimani pomoću helikoptera Umprofora Enable evakuišu Muslim to evacuate u jednome together with danu Umprofor helicopters. 495 ranjenih svojih oficira i vojnika During one day, iz Srebrenice 495 soldiers and civilians i from 202 Srebrenica iz Žepe. and 202 from Žep. Taj je broj se uvećao jer je ta evakuacija trajala nekoliko dana. Since that evacuation lasted few days, that figure is A iz Goražda 1994. godine, aprila mjeseca, in April 1994 from Goražde, negde oko 753 njihova oficira i vojnika ranjenika su evakuisani također helikopterima UN-a. 753 soldiers and officers were evacuated from Goražde by UN helicopters. Iako nas je kod Goražda bombardovala avijacija NATO pakta koja je pobila naše medicinsko osoblje u jednom selu. No matter that in Goražde region we were attacked by NATO aviation and some of our medical staff was killed during that attack. I iz Gacka je taj lekar i medicinske sestre, možete to otići negdje i da snimite, da vidite, da potvrdite da je ovo, to je, That govorim medic istinu. who was killed in Goražde during this NATO attack is from Gacko, and sometime you can go there and type it because it's still I very fresh. idem na vaše pitanje. Okay, now I go for your question. Delimično sam pratio tu harangu protiv mene preko Haškog suda. Partly I was followed this story against me through this Hague tribunal. Ja sam čovjek koji svim svojim bićem, kao i moji preci, pripadam svome narodu. I'm a man who by all his heart belongs to my people, as all my former generation, my ancestors. Nisam
kao ni moj narod počeo prvi rat. I didn't begin this war, as well as my people didn't begin it. I nikome taj naš narod, niti njegovo rukovodstvo, pa ni ja kao general, još nismo objavili rat. And to no one, me, actually myself as a general, or my people declared the war. Taj je rat objavljen nama i počeli su ga protiv nas, nažalost, oni That war was declared to us, and it was begun against us. koji su 1914. i 1941. The same people who during 1940, sa 1941 stranim trupama Austro-Ugarske monarhije i Hitlerovim fašističkim hordama krenule u klanje i bacanje u jame srpskog naroda. together with foreigner troops and this fascist regime were on the way to kill people in here. Ja svim svojim bićem i svim svojim umećem branim svoj narod od istrebljenja, I'm just doing my best to defend my people jer su ga napale hrvatsko-muslimanske oružane formacije mimo volje, siguran sam, velikoga dela hrvatskog i muslimanskog stanovništva. because it has been attacked by Muslim and Croats military forces without will from, I'm sure, some civilian population from Muslim and Croat side. A po nalogu svetskih centara moći, Of course, by direction from the world centers of power, koji žele da Balkan i Evropu germanizuju ili islamizuju. to have, who wants to have Balkan Peninsula and Europe Germanized, or to have this Islamic religion as well. If I may, I nikakve sudove sem suda moga naroda, No any tribunal, a part of tribunal from our niti own people, priznajem, I don't recognize, niti mi treba odbrana, and I don't need any defense in that case, jer to su idiotske floskule nastale iz onih centara koji su produkovali laži preko kojekakvih public creationa i sličnih organizacija who are coming from those, who are originated from those centers, koje su na ovome prostoru napravili takav haos da međunarodna zajednica ne zna ili ne vidi ili neće da vidi izlaz iz ovoga svega. and international community doesn't simply want to see exit out of this. I sljedeće, dozvolite da vam kažem ovako, pošto je Just let velika me tell kuća. you something else. Za mene nije bitno koliko ću živjeti, For me, it is not important for how long I will live. već mi je bitno šta ću za svoga života uraditi za moj narod For me, it is important what I'm going to do during my life i for my koliko people. ću doprineti da se on u ovome teškom stradanju How much I spasi can contribute to od save svih onih these people during this koji su hard na njega time, krenuli. and to help them against all these who are against. I oni koji podržavaju naše neprijatelje imaju veliku moć. Those who are supporting our enemies, where I will live. Već mi je bitno šta ću za svoga života uraditi za moj narod For me, it is important what I'm going to do during my life i for my koliko people. ću doprineti da se on u ovome teškom stradanju How much I spasi can contribute to od save svih onih these people during this koji su hard na njega time, krenuli. and to help them against all these who are against. I oni koji podržavaju naše neprijatelje imaju veliku moć. Those who are supporting our enemies are very strong. Ja sam to rekao generalu Smithu i generalu Janvijaru I told that to General Smith and General Janvier, i nekim generalima koji su pretili nekakvim bombardovanjima. Pa Some, je jedan bio generals- iz vaše zemlje. and some general who used to threaten us by certain bombardment, and one of those general was from your country. Da smo mi na svojoj zemlji. We are on our ground, Otvoreni smo za mir i We are saradnju ready sa for svim peace narodima and for i zemljama cooperation with sveta. all people and all countries all over the world. I srpski narod i ja lično niti imamo rasnih, niti Serbian verskih, ni people, bilo kakvih on me drugih personally, predrasuda. We don't have any premonition. I mogu moćnici doneti odluku da nas unište. Those powerful centers can bring decision to destroy us, Ali to neće uspjeti. but it will not work. Jer naša ljubav prema rodnoj grudi i želja za životom je jača od svog oružja koje raspolaže planeta. Because our love to our country and to our people is much more stronger than any weaponry on this planet. Opstaćemo
we will survive. Jer je ovo stradanje srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine dalo nam je snagu Because this strangulation of the people from Republic Srpska Krajina još gave us veću strength nego onu koju smo Bigger. dobili stradanjem na Kosovu bigger than we were given after Kosovo battle ili katastrofom 1915. godine kad je srpska vojska mora napustiti domove or i povući se u prijateljsku 1915 Grčku. when Srpska vojska mora napustiti domove or i povući se u prijateljsku 1915 Grčku, when gdje se Serbian reorganizovala army had to flee i their zajedno sa houses and go to saveznicima Greece, where it was reorganized oslobodila svoj grud. and together with allies liberated. I kad budete vidjeli jednog srpskog vojnika ili oficira u Americi And ili when you nekoj see drugoj any zemlji svijeta Serbian soldier or officer in America koji je or another po mome country naređenju došao da tamo diže pobune i ruši sisteme, which came according by my order budite sigurni to go there da ću to onda make dobrovoljno some- doći u to make Haag. some rebellion and to make some terrorist action. Be sure that I will go to Hague. I dozvolite da vam odgovorim na pitanje koje mi je slično postavio vaš kolega Peter. Now let me Pitali just se zašto. answer the question which was On me je pitao još za by silovanje Mr. u Peter. žepi. Mr. Peter asked me about certain rape. Ja se izvinjavam dami, ona je prisutna ovdje. I apologize to this lady. Na njegovo She's pitanje present sam here. ga zamolio da mu odgovorim na licu mesta. For his question, I wanted to give him answer on the spot. Odveo sam ga u jedan autobus da je bilo i muškaraca, a predešno su bile žene i deca. I have taken him to one bus full of women, no matter there were some men there present as well. On je sa njima razgovarao, He was talking to them bez mog prisustva, without my presence. a kad je izašao, onda sam ga zamolio da odgovori sam na svoje pitanje. And when he went O out of silovanju. that bus, I asked him to answer his question himself. I pitao sam ga da li bi on silovao neku od viđenih dama u autobusu. And I asked him, would he go to rape some of those ladies that he saw in Njegov that odgovor je bus? bio: gospodine generale, His answer was, svaki koji vam postavi tako idiotsko pitanje, on je nerazuman i lud čovjek. whoever asks you such a stupid question is stupid. And Sve ovo što sam video divim vam se i kao čovjeku i kao generalu. Everything I saw right now, I have full admire to you as a man and as a general. Ne vjerujem da je bio licemeran, I don't think that he was. mislim da je iskreno govorio, a iz iste ste kuće pa razgovarajte. He wasn't. He didn't use hypocrisy. I think that he was sincere. A vjerujem and since you are from the da ste i vi kao ugleda novinar from the same center, you can talk. došli sa I think jednom that you are- slikom koja je mnogo drugačija od one kako ćete poneti nakon ovog našeg razgovora. As a journalist, you probably came here with one picture, and I think that that picture will be different after this I conversation. na kraju krajeva ja vas pitam And in the end, I have to ask you, da ste vi general Mladić, if you were General Mladić, da vam je toliko naroda napadnuto i ugroženo, if you have so many people which are being attacked and in danger, da su vam narodu i njegovoj deci odsecali glave mudžahedini, kao što je bio slučaj na Vlašiću 93. iz Irana i nekih arapskih zemalja. if you Iz have Turske. people whose people are suffered and which had their head chopped off by some mujahedins from Islamic countries, Da su vam decu ubijali drogirani mafijaši i kriminalci iz nekih zapadnih zemalja. if your children were killed by some drugged mafia men from Western countries, Da li bi vi sedeli skršteni ruku would you just sit and relax, ili bi branili svoj narod? or you would defend your people? I da su vas tukli avioni NATO pakta, da li bi im mahali? If you were attacked by NATO aircraft, would you just wave them back? I gospodine, preko moćnih medija, vi ste ceo svijet ubedili da su Srbi divljaci zato što je pao jedan vaš avion na srpsku teritoriju. Through very powerful media, you managed to convince world opinion that Serbs are savages because one F-16 was shot down over our territory. Tog pilota je primio i uvaženi predsjednik Clinton. Proglasili ste ga herojem. That pilot was declared as a hero, and he was invited to President Clinton house. S kakim pravom je on bio na našoj zemlji, iznad nje i u vazdušnom prostoru srpske države?
what was he doing here in our country in the airspace of Republic of Srpska. Čime smo to mi ugrozili Ameriku? Njen suverenitet, integritet ili umanjili njen What we ugled did to endanger kao velike America, sile? its sovereignty as a big power. If the general had a soldier in the ranks, as the commanding officer, as a soldier, if he knew of a Serb soldier who had hurt or killed a woman or a child, how would he react to that? Ako imate vojnika pod svojom komandom i znate da je on ubio, da je silovao, kako biste reagovali? Svaki vojnik koji se ponašao suprotno pozitivnim zakonskim propisima zasnovanim na međunarodnom pravu i zakonu o vojsci Republike Srpske, Every soldier who was behaving different way, a part of this way, which is based on the international law and the law of Republic of Srpska, po bilo kom osnovu da se ogrešio o etiku vojničkog poziva i zadatak koji je dobio, izveden je pred pravosudne organe u Republici Srpskoj. and any soldier who violated these rules and who made some violation considering these international rules was taken to court of Republic of Srpska. I dozvolite da vam ispričam u tome tužnom scenariju kod Potočara, kod Srebrenice, jednu epizodu što je kamera snimila. Let me just tell you something which was recorded by camera in Potočar near Srebrenica. Možda ću to jednoga dana ustupiti CNN-u. One day maybe I will give it to CNN. Dok sam razgovarao sa tim ženama i djecom koja su nevina. While I was talking to these innocent children and women, I predstavio sam im se ko sam. and I told them who I was, who I am. Pomogli smo što možemo i rekao sam im kojim redom će biti We helped evakuisan. them as much as we could, and we told them about order that they will be evacuated. Jedna dama oko 30 godina je One lady in the age of 30 u toj svojoj muci rekla generale Mladiću, vi ste zgodan i na televiziji, a ovako što ste zgodan čovjek, to je da ne veruješ. she said, you know, General, you look very handsome on TV, but now in reality you look Mada ja ne spadam u Much zgodne more. ljude, nisam tako zgodan kao vi, no recimo. matter that I don't belong to this handsome people. Vi ste Not se as izrađeni handsome u as ovim you are. američkim crtama, jeli? You have these American To features. su Amerikanci isto ovako širokih ramena, As American, you are very wide. dobro very big istreniranog soldiers. osmeha ovako. Very I ja sam joj rekao, well nemojte trained, gospođo, molim smile. vas da mi delite komplimente i onako me optužuju da sam silovo, kako će da se to shvati u svetu. I told that lady, please don't try to give me any compliment because I'm being accused for raping. A ona onako u onoj šali kaže, ne trebate vi da silujete, samo vi recite. And she said, for you there is no need to rape, you just tell. Mislim, take neke gluposti koje su se pričale za vodeće ljude u Republici Srpskoj, And some nonsense is that they are told about leading people in the Republic to of ja ne Srpska. mogu da shvatim kako ne puknu televizori od sramote, kakve laži šire. I simply cannot imagine how it's possible that TV says Gospodine, mi smo svi visoki will not break intelektualci. of shame. Nema ni jedne vojne škole koju ja nisam završio. There's not any military school that I didn't finish. I ja sam ceo život radio sa ljudima. All life I was working with the people. I za vašu informaciju, sa potpuno normalnim ljudima koji su lekarski pregledani 2 do 3 puta godišnje. With quite normal people who were examined by doctors 2 or 3 Bilo times da a je year. regrut kad dolazi u vojsku, bilo da je podoficir i oficir koji je imao redovno 2 puta godišnje sistematski lekarski pregled. No matter where it was just draftees who used to join army right now, or some soldiers or officers who used to have I u mojoj regular porodici, examination during. i u mom školovanju, i u mom životu, samo sam učen da govorim istinu i da se borim za istinu. In my family, in my life, I was taught to be telling only the truth and to fight for truth. A da nije bilo ovog rata, ne bi verovao šta se može videti i desiti i naći u ljudskoj koži. And if there wasn't this war, I simply couldn't believe what one can see and can find. I dozvolite malo ja da sada vas, novinare, makar ste iz CNN-a, provociram. And let me to try to provoke you a little. Pa vi ste svet obmanuli, svi koji ste objavili
odluku Saveta bezbednosti da se jedno selo Žepa od 10 kuća proglasi taunom, gradom. Niti je bilo, ni će ikad biti taun. I will leave. Već mi je bitno šta ću za svoga života uraditi za moj narod For me it is important what I am going to do during my life i for my koliko ću people. doprineti da se on u ovome teškom stradanju How much I spasi can contribute to od save svih onih these people during this koji su hard na njega time krenuli. and to help them against all these who are against. I oni koji podržavaju naše neprijatelje imaju veliku moć. Those who are supporting our enemies are very strong. Ja sam to rekao generalu Smithu i generalu Janvijaru I told that to General Smith and General Janvier i nekim generalima koji su pretili nekakvim bombardovanjima. And Pa some, je jedan bio generals- iz vaše zemlje. and some general who used to threat us by certain bombardment, and one of those general was from your country. Da smo mi na svojoj zemlji. We are on our ground Otvoreni smo za mir i We are saradnju ready sa for svim peace narodima and for i cooperation zemljama with sveta. all people and all countries all over the world. I srpski narod i ja lično niti imamo rasnih, And for goals which follow this case. rat u Sarajevu je počeo napadom muslimanskih terorista na srpske svatove. The war in Sarajevo began by attack from Muslim terrorists on Serbian wedding party. I zahuktao se napadom muslimanskih terorista na kolonu bivše JNA u ulici Dobrovoljačkoj, Inspired by attacking of Muslim fundamentalists on the queue from former gde su Yugoslav People muslimanski Army. teroristi u prisustvu generala Mekenzija, čak i sa vozila Umprofora, pucali u Where goloruke stanovnike i vojnike. Where Muslim terrorists in the presence of General Mackenzie, even taking them from Amprofor car, were killing Serbian soldiers and civilians. I muslimani su činili sve, a činit će i dalje, da Muslim razno raznim diverzantskim, terorističkim akcijama ili ofanzivama uvuku međunarodnu zajednicu, u prvom redu NATO pakt, da ratuje na njihovoj strani, za njihove ciljeve. Muslims are doing their best to provoke international community and to provoke NATO by their terrorist action to participate this war against Serbs on their side. Tako su napravili i katastrofu u onom redu za hleb gde su pobili najviše Srba, a i deo svoga stanovništva, da bi prikazali da je to rezultat srpskog artiljerijskog ili minobacačkog dejstva. Ili ono na Markalama. That's how they made up some stories. You probably heard from Markale and this explosion in Bread Q in Sarajevo, when they killed mostly Serbs and they put even some of their people and just trying to have somebody else involved in this. I zločin nisu počinili samo oni koji su te monstruozne akcije zamislili i izveli, već i oni koji su te monstruozne akcije pokrili medijima i obmanule, slagale svet. And this crime wasn't committed by those people who actually done it, but it was as well committed by those medias who covered this action without I telling the truth dozvolite involved. malo da se branimo tih vaših blagih napada. Let me to try to defend myself of Otkud vam pravo kao čoveku i novinaru? Pretpostavljam da ste human čovek, jer ste novinar. I assume that you are a human person as you are journalist. Da se toliko interesujete za enklavu, bilo koju, bilo da je to Žepa ili Sarajevo, a ne postavljate nijedno pitanje kako je srpskom narodu u dvostrukoj enklavi koja mu je nametnuta voljom svetskih moćnika pa i vaše zemlje, da ne možemo da uvezemo kiseonik za starce kojima to treba. How come that you are so interested in those small Muslim enclaves, and how come that you are not interested at all in this Serbian enclave? It's not actually enclave, it is double enclave, and this blockade which doesn't allow to bring even all necessary equipment or food for our babies. I dozvolite da mi odgovorite na pitanje. Jeste li vi srećan ili nesrećan čovek And please answer me question. Are you happy što se or tako unhappy man? monstruozno primenjuju sankcije na srpski narod? Because these sanctions are being imposed against Serbian I u people. Republici Srpskoj In the i u Republic of Srbiji. Srpska and Serbia as well. I molim vas,
egzodus ovaj i ova kolona duga 600 km izbjeglica je This exodus, posljedica this tih few monstruoznih 600 odluka kilometers long, o sankcijama protiv srpskog naroda i njihovoj satanizaciji. and these sanctions against Serbian people and their I demonizing. Svjetski centar moći se čini sve da se što više zamuti voda ovdje. From the world centers of power, they are doing everything to make water in here as muddy as possible. Da bi se 100 km izbjeglica je This exodus, posljedica this few tih 600 monstruoznih odluka kilometers long, o sankcijama protiv srpskog naroda i njihovoj satanizaciji. and these sanctions against Serbian people and their I demonizing. Svjetski centar moći se čini sve da se što više zamuti voda ovdje. From the world centers of power, they are doing everything to make water in here as muddy as possible. Da bi se realizovali prljavi ciljevi dominacije nad Balkanom. To make these dirty goals in establishing control over Balkan. Balkan treba ostaviti na miru i balkanskim narodima i pomoći im da nađu izlaz iz ove Golgote. Let Balkan alone and let it to the Balkan people to try to find themselves way up, out of this trouble. Final question. Does he have any sense in himself, as a soldier, personally, when this war is going to end? Yesterday, Vice President Koljevic told us he thinks the fighting will stop next month. Does the general have any sense in himself, as a soldier, as a man of experience, and a human being, as to when this war is going to Kao end? iskusan čovjek, kao vojnik i kao humano ljudsko biće, je li imate ikakav osjećaj kada bi se ovaj rat mogao završiti? Pošto je, na primjer, juče profesor Koljević rekao da bi to moglo da bude već za mjesec, 2 dana. Profesor Kodlić je politička ličnost. I on Profesor vjerovatno Koljević is politician. ima više informacija, ima He kontakte probably sa has more političkim information. faktorima u svijetu. Because he has certain contacts with political factors in the world. Is that possible that the fighting could end next month? Ali mislite da je moguće da će završiti sljedećeg mjeseca? Jeste vi oženjen čovjek? You married? I am married. 2 children. Jeste, 2 djece. Dvoje djece. Jeste se vi ikad posvađali sa svojom ženom u životu, u braku? Have you ever had any conflict with your wife during your marriage? None. No. No, Nikad. ne vjerujem vam. No. I don't. Ja jesam sa mojom. I had a lot of I misunderstanding nekad je with my ljutnja wife. trajala, dok smo bili mlađi, ljutnja je trajala kraće, sad duže. And when we were younger, this misunderstanding lasted not that long, but now it lasts much longer. Velika je hrabrost početi rat, još je veća hrabrost prekinuti rat. It needs very big courage to start the war, but it needs even bigger one to stop the war. Ja sam ubeđen da srpski narod želi mir i I'm ubeđen convinced sam that Serbian da to people žele wants peace. i muslimanski i hrvatski narod. I'm convinced that Croats and Muslim wants that peace. I as ubeđen well. sam da je uz pomoć međunarodne zajednice And I'm convinced that together with the help from international i uz community, pomoć velikih sila together with the help of moguće i neophodno je prekinuti rat. necessary to stop this war. Prinuditi Hrvatsku da povuče svoje oružane snage sa prostora bivše Bosne i Hercegovine. To force Croatia to pull out of former Bosnia and Herzegovina area, Jer da ih nije ona tu imala, nikad rata ovamo ne bi bilo. because if they didn't have their forces in those areas, this war would have never happened. Sesti za pregovarački sto Then sit on a negotiating table i sporna pitanja rešiti u kraćem ili dužem periodu. and all disputed questions have solved in shorter or longer period Na jednakim osnovama. on the joint interest Jer mi nemamo protiv da muslimani imaju svoju državu, da Hrvati and imaju partial svoju državu. approach. Because we are not against the Muslim to have their state and their country. We are not against Croats to have their state and their country. Samo smo protiv da tu državu prave i na milimetru srpske zemlje. We are just against for them to make their country on the 1 square millimeter of Serbian Is peace territory. possible so long as the Croats are in Krajina? Je li mir moguć sve dok su Hrvati u Krajini? Oni bi trebali da se povuku iz Republike Srpske krajine i da snage mira preuzmu i izvrše svoju funkciju, uspostave tamo stanje prije agresije Hrvatske.
they should withdraw from Krajina and let peaceful forces to do their job and to establish the state which was before this aggression. Nema Srbina, a ne bi trebalo biti ni čoveka u međunarodnoj zajednici koji bi trebao da verifikuje okupaciju Hrvatsku bilo koga dela Republike Srpske Krajine. There is not Serb, but there shouldn't be nobody in the international community as well who should verify this occupation by Croatian forces. So of the no Republic peace, of Srpska Krajina. no peace unless the Croatians withdraw from Krajina. Znači to da nema mira dok se Hrvati ne povuku iz Krajine. Da vam kažem, Let me- ja bi to odgovor na to pitanje prepustio onim koji su Hrvatskoj dali zeleno svjetlo da izvrši agresiju na Republiku Srpsku Krajinu. Answer for this question should be given by those who gave Croatia green light for this aggression on Ukraine. A vama bi rekao da smo 500, na nekim prostorima i 600 godina vodili rat protiv Turske imperije dok nismo oslobodili svoja vekovna ognjišta. Just for your information, I grobove svojih sometimes predaka. for 500 years we used to fight against Turkey Empire until we liberated our country. And Decenijama killed smo graves vodili rat of protiv our Austro-Ugarske ancestors. monarhije da to isto učinimo. For decades we had war against the Austria monarchy. I to do pola that. decenije smo vodili rat protiv fašističke Njemačke da to učinimo. And 5 years we had war against Germany to do that. Za naše svetinje i našu zemlju umrli su mnogo bolji naši preci nego što smo to mi. For our country and for our people it is the most important. Izvinjavaju se. I naša zemlja je za naš svetinja. Mi nismo otišli na Aljasku, na Grenland, na Malvine ili Falklande, We niti u didn't go Vijetnam. to Falklands, to Greenland, or to somewhere else. We didn't go to Vietnam. We are just fighting in our own. Mi smo svoji na svojoj zemlji i opstaćemo. We are our own people on our own country, and we will survive. I što prije mir nastupi, bit će bolje. And as Za sve sooner sukobljene we will strane. have peace, it will be better for all warring A i sides. za njihove sponzore, jer bumerang se uvijek vraća. And not only for them, it will be better for their sponsors because boomerang is coming back. Treba utihnuti ratne vetrove. This war should be end. Can see those massive graves in Srebrenica, but they cannot see sheeps. Izazvao na polja smrti i more leševa izvede na sud u bilo kojoj zemlji. Who of those people who I'm aware, I know that you will Uredio sam se cut it off and you will just take what is convenient for you. i o životu, a posebno, During this war and out of this war with people from my profession. a vi uzmite autobiografske podatke generala Mladića. And you can take just autobiography papers. I nemojte uzimati od mene. From all generals Koji su bili u mirovnoj misiji na komandnim dužnostima u bivšoj Bosni i Hercegovini ili u komandi za bivšu Jugoslaviju. Who were commanders in this peaceful mission in former Bosnia and former Yugoslavia, all these generals. Među njima sam upoznao dosta čestih i divnih ljudi, I met a lot of very honest and very good people, ali i takvi koji su godina mojih, but I met some of them who are my age i meni je ovo prvi rat, and having this war on my own territory. a neki od mojih kolega, neću da ih pominjem, Some of my colleagues iza I'm not sebe going to imaju mention their 12 names, ili više zemalja i ratova had behind themselves i nikad nisu ratovali na svojoj zemlji jer im je nikad niko nije napao, a meni viziraju put za Hag. they are making road to Khartoum. Would you please tell the general that we will put this on CNN in as honest a way? Hvala lepo. Nije CNN, nema pitanja koliko ja imam odgovora. CNN doesn't have as much question as I have answers. Thank you, sir. Pa ne uzme mikrofon. Ovo bi bila humanitarna pomoć. If I take your mic, it would be Is there humanitarian any help for us. chance that we might be able to travel to Srebrenica just to... I problem. Evo, vi se
to bi ja zamolio moga saradnika da on vama omogući da vi odete u Srebrenicu, da je vidite, pošto ste ovako na dalekom putu. I will give order to my assistant to make it possible for you to go to Srebrenica to see. Ali da to ide preko presa Republike Srpske, da... But that way has to be done by a Republic of Srpska press. Good. Branko, you hear this? Yeah. You hear what the general's saying? We are at your disposal, and would very much obviously like to go there and see. Pozdravite Ameriku i poručite da smo bili uživali sa njom. I da mogu da verujem da nam je Amerika u krajnjoj liniji. Ne mora nam biti saveznik, ali ne želimo agresori. Govorili ste da ja bih želio da Amerika pomogne. Let's start with Srebrenica and tell the history. Nemam ništa protiv, ja nemam nikakvih zabrana da vi To je nadležno civilnih vlasti. It is under authorization of civilian. Oprostite na šalu. The boss. That's the boss. That's the boss. You're very sympathetic. Very sympathetic and he just orders for some... Ja bih volio da imam ovako lepog šefa. So good chief. Well, I'll talk to my ex-boyfriend about that. A ja mislim da će ovo njemu biti kompliment. I think it should be complimented. Oh, okay. Hvala lijepo. Not that people take it that way.